Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didi daya wayang tetos di kasihan dodotan dorere ya, terus kasihan keris yang hari dan gue dewa tuh siap hari pengen betapa masa iya sih serasi kena warna penginten ke siang ku abah dikintu dia wayang komplit Kang Didi lah, insya Allah tuh. Mudah-mudahan ya wayang Arjuna ya video terakhir Kang Didi ya, mudah-mudahan kanggo wayangna mungkin Kang Didi puas hanya abah aturkan nuhun ku koreksi Kang Didi. Mudah-mudahan wayang pemandutkan diri teh jantan puas ke mana Kang Didi. Ya wayang teh terus beres Kang Didi ya. Sinjangnya terus dimintos pendewata terus komplit keris ya, pengitan Kang Didinya tuh pengen betapa mah ya teh pas warna pas pisan ya sekarang ini nyambung. Nah gitu pengitan Kang Didi mudah-mudahan ya wayang Arjuna ya puas di Kang Didi. Aturkan nuhun ka Kang Didi masukan kata pisan gua abah, mudah-mudahan ngajantenkeun ilmu ka gua abah. Tah kitu panggitan Kang Didi ieu wayang ieu teh dikintun bada duhur Kang Didi pangintennya bada duhur margina pami anjing keneh ieu wayang lamiting di paket ka pangintennya itu insyaallah ya bada duhur dikintun ka Kang Didi. Itu panginten Kang Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.